Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hakasian bading kong la peli pajba ya ka private hostel hakasang pendeng umyong mairang. But ya kaning hostel balalong try do ba Charles Wajri la tip kerteng kum ka Lari Girls Hostel. Ya kaning ko hostel ke badai kerpang tang nak bentaki kena kan thai lawan ban peli do sordar jo kasnang pendeng umyong uba bornat imyong ha ka jing dan lang u general secretary uba lambok nongrang ki secretary jeng kitong pero ki bedana po kasnang pendeng umyong u principal ka Mairang Presbyterian High Secondary School uba Comfort War ki bahayeng hasam uba Charles Wajri nalor kiwe ki brasha khot sngoba ki trai ba penya ya ka Lari Girls Hostel grade 2 bakdi ka hostel kang yam kumpa lai pongot ki khana bat kinu ki bakwa ban sang ni hostel kin siu tangsan hajar tengka si benai kabala kin thup lang ya ka bam hakani hostel lapin biang ru ya ka internet nak benta ki samna puli college lada ki don kam ya ka internet nak benta ka jing puli ba bornat simyong habakran ha ka jing lang puli ula ong ba ni ka jok ladon kam khambun ki hostel namar ba ki hostel ki dei ki jakasa ki basngan nak benta ki khana bat ki samna puli ula ong ba ka jing don ki lightly ki college bat katu kat ni teli ki high secondary school hamairang kala pelong bada ki phau hajar ngot ki samna puli nak keleng ki jaka ki wan ban puli syasor mairang bat ka jing don ki hostel kan rap eki ban yo ek por krekon ka babiang namar makim don kam shu pan trekam kumba kisa haki yeng wai Tikhun lian Syapang gani ka Lari Girls Hostel hak bakumno ka kami kadai hak bakapor kalayang hak jinyai stat jong kapor ban hak ju kapor ka jingdawa ngala banong hak jingdawa jong kapor kani ka Lari Girl Hostel kami lingba ki khun samla ki ba wan shanisa sor mairang banwan ya ka ban puli banwan ya ka ban wa ya ka jing start ya ka ba ublei ulabu ani ka slash ni ka khandau badai hakata ka jingdawa jong kapor bagani ka Lari Girl Hostel kasami ban pensung ban ai ka jing syakri na ka bantai ki samla kan thai ki bawan shakni ka sor mairang na ka banta banwan ban puli ai ki skol ki ba pher ki badon hakni ka dong ka thain ka jongi ti ha ka bayadei ba ka jing pun khre ya kani ka girl hostel ka Lari Girl Hostel nimshim na le sting rei ngila le ko bhana ko bhatam ngila pai bnia bha na dong shadong na du ka bha kamian ka jing khun bat punta ter ngila pai ha paro kiliang ki banta bangin ai ka babhana ko bhatam na ka banta ki khun samla kan thei ki ban sawan sa ha kani ka hostel ka jongi ka thong ka jongi ka ba ngi don kum kiyang kasam kalong ba nyanai ka jing sakri ko bhatam na ka banta ki khun samla ka ba ki kila makahon kum ka ying ka ba ar na ka banta ka jongki ka ba ki dei ban yo ya ka masing bolong shan ha ba ki kisa hang ne ti ka jing ai khublei ru ka kalai na ka banta ka ying kasam hi baro ka wei ka ba ngila ya trei kan ni ban na ka banta ki lok ki jor ki balai ai men sim la mingi bangin sim ya kanika benta ka bangin ya da kanika lenti bangin ai ka jing syakri na ka benta ki khun samla ki bawan ban puli kanika dong ka thai ti shuru ni don ru i jingong na ka benta kini ki khun samla ki ban sawan ban sa ha kanika ying ka jongi tuyo ya kamansim ka jinya teli kamansim ka jinya iet kamansim ka jingkeman kamansim ka bolong shngan haba pisa hang niru tuyo ya kamansim ka pipin long kumba pipidon hayeng haba pipindon hang niru la kimat ginu ki jinya kanuksa suwa ki pang stom ki dai ban pentip hangi kum kaying kasam kenapa menyingila ban le ya kabadon kam Chúng tôi chụp cái hostel cái đây có quay cái bản sai trên kri ya ki khuất dọc lại chúng ý
wan puli hakni kadang katain jui ngiru beli don lagi kun kiti bagi lek puli sini style taksli kan sa yang wa mo te kan nu idap da kijiman la dang yo ki hostel ru rai yo ki hostel ki bom biang saru ke ba king jana kumalang principal mana ba pucing sa hostel kumot kador ka kabet ba mo kambet la ngien jor jing wa yeng ba kawan sa yang wai ka per ka breng ba khndau ki khna jungi chaka ban yo ban polikot kim don por hap set hap tiu hap nta ter ka ba ki don hostel ki bungot ke por bam ka don ke por rekot ka don ke por tia ka don ke por ki tia ka don mo ma ban le ka bomar ti kadang badan kame apa ka hostel ti kuin kwa ban ong hang ni ba kum ka hostel dia ni don kam ya ka management ka babiang mo ka safety jo ki basa hostel tu tolong badan kame ngabang lek bo ya ki kon sakit ka hostel kan thai ngala benrum tang hang tu kompa wala nang tang usa yang gisenrang mo te kita ka dekalai ka safety nam ta kikon ki privacy nam ta kikon ki juni te no ka kadao ka ni ka hostel ka badan nang tang ni ro inyale mo ka wala pen biang na ta sedau ki kasi jungi ki dunaba ha ka burong ha ka akor ha ka kitien ha ka tele ni thai ban kran ta wan brio tang kran ni thai wan rung brio tukan ru tang kran ni thai mo gak kali itu sih juga, ini yang sang di depan keren, di depan para yang tatakan. Kau itu gua menoi bak Charles ni, bana mahu bidang long ke private hostel ke Baningkong, buat jusim kebu. Kibra jongi pun sian sim kebu. Ngalai satai sepo mau bat, mau nong diso anta, tetangi wei nong diso, soalnya teraparit ket kini kami kuah. Ông arpau mantat kong tawat snap rumpat pat ya hap kador marbom don nong di ni hap tiak wan pau kat kuai da sani san dengka tu tiket bunsin jungi ki kasi jungi bunsin ki don bek ketung sim ban semgobu da don ba ide ba kum ha kisni baduna ke jing pendidikan ke station kada abadem dai bande laispa ubi laisan pau sim kabu. Tikani jing sim kabu jungi tentang ka pentran ini. Ngasam bah kini kalenti sengkian jungi abang itiat jing tiat jing pen. Ki ong kador sebelah cikendor. Tak di balai. Oh nomor bagi saya ki turis. Sim kabu itu turis. Mo. Dia utau turis lalu wati sim kabu kumta ti haja kabun tit lang tu wati lupa na ye. Wati lupa na yo na hat kumta tertem. Ti ketu kemar kemata juni kesana. Ti kencing long kasih jungi tentang nong ngis ngau bet tang baperkat banga kabyang bet kiwei bat hapen kongo bet mo. Ngaken mau ikin nong kayi mo kayi nong kayi kasih jungi. Dapan tat ya kemar baglasa kinemai. Kau pani bai tat ya pi la bate sekarai tikte. Bate long no do no. Dan mak tak tahu kini ke hostel kepada nang ni room aqua penong ba min nang ya long kiba atakar long kiba pikir wah na kebentar ban penyak ya kunti yang ni ke hostel. Ada kini ke hostel kebiang kajai pe yang di baro sakwa penwanang ni kumau bubu mentah kasih dan arpun rimun nang apply san pogon. Aku tak kupor kini salong kumta. Wajarlah dan cheese pasi, no apply some spark, mulai ni ping ke klik, mo, mau penulaban, aku medit ekti, kena. Tika wing kuat ban oh ni bah, hak ni kesor jungi, ni don kam bun teliki hostel, ni dan kam saki kibai, ki hostel nomor kajingpon ki kena ni kalau palat, mo, Science College, Khasopra College, Tirosing Memorial College. Mainang higher secondary, Mainang Presbyterian Higher Secondary College School, Saint Thomas, Nangyang Secondary School, kena lagi, terai itu kan hoja, jan poi pojar, ibuan puli, hang ni po mairan. Ti lada kan ni jaka kadang long tang sis bangot, ti tang kam susu,
sa kiway ro mapen seluruh kiway ro kin sedang ya kini kikam ngwa ban ai jingmot ngo ngayo kini kala kini ke area mai rang jung kum kini ki resort empat dan itu ki hall ban ya kawai dawai dan ngakan mau mana kini artli gelong yang namai rang ya kawai cuma pitep salai ko mutur mopi namai rang lai kawai salai ko nakadaw balay maka biang keceka ka biang dadong sedang tahang ni ngidan kam ki hostel ngidan kam ki resort ngidan kam ki hall ban Olong di kawai, mata pun di kesam jung yang nyala kami ya, mo kawai kuon, ya to, batum ta terten. Tinwa sekadau ngaku abiki brio jungi ha, pokok senang pedang yang jungi, agak senang merang jungi, bangnya plate iki keman, mo nya plate iki keman, bangin ya keneri lagi jung kikdi ban seng lagi jung kikam. Kani kete kejuk kedukam kedujam kikam surga, right? Ada kita persang bansang ya lagi jong kam lajong pada ngai dak bon pelai bangin hapang wat ye kinong train na keleng saudang kenapa nak terkedau na ai jeng na kentukan paham ye kibri jungi ba kin ya cakmal na ka benta ban le ye kiwik di kam walong si benta ban ai kam jam wan ha ju ko bor wan ai ki sekri ya ki pai ba baro ke nakaliang junga sa skin nga sepabandong nga ay kijing play kit pakruyan ya kini ka Lari Girls Hostel bakan ya sakman bakan ay kijing sakri kaba bet kaba biang na putak kina school bersasa hangni kan salong kaba job kan salong kaba yai bai yai nanti na dong sidong bau play na turku kudo ba pinang la susu panang snaki usang away ba sepai ngaruh mana jimbat tebangan football, te kiwatan ni kalak, kerwit susu kenang ban aja sekri, nak tak kipat ba jauh ni kadang katai main rangi barakui. Tom kadak joget simply, ya kini ka hostel ngakap ya uni uriban. Nanda nahat hadiah ngakap uriban, self-family. Sabi ban pli ya kani kegiat tinggal pli yang ni sabi hakba mengingila banya runglang banya pet banya cengok ya di ka hostel tempat mai boleh sebut kajingdan jo kali hostel habangin sapli nang ni kalau kecil kerku to kum ke school ni laran ni hostel mo laran ni hostel mentala bun senam ndai hakislam di babun shwa ngabe tu ifi kam dalam kabak kena kita bersong hostel. Nrai minta hadian ki ba lakum bahan reus nam iai undan jaga bansa hak hostel jom yang tangalung siem. Kata kata kejing sisya buon ba kena ki wan ba diet yo hostel ki ba puli hang ni hamayram. Ki kejing dan jom kali hostel lesi kali gawai ba ulai la kerku kerpang bagulam yalam ni ban yo iya kan ni kebu ban pli ya ke hostel kan ni kadai hostel kan thai ka ban nungkong ka ba la seng de ki private ong kong ni kum ka school ya per ba ka school ba ka private kan ka ban nungkong mat uslam hadin kan ni hai ki satan ki ban pli sai ki hostel ba de shenrang tamar pli ku ta yo kan thai ki shenrang ro ka dang nilampat di hostel la ka tasnam kadang kejim hak sarkar ni school bagi dewan register hak society nang ba ni long self support nama ladang la register kam long kasih sai ya ki try jong hostel bat yang i kebadan ya hostel nang ban like na kono kejing dia hadian bagi la register kamot kelairap yang i bali thu ru dak sarkar di kajing syong hostel lagi amairang mengetu yuki ba kayeng ke batat atau mission jongi mentari hajar sanspa tang kayeng di sabat ke ba hangi pat san hajar kedai ka kabu ke kraw baladangi dan kita kena buat pulik lalat na dong sedang kemat ke basa golong stang ban siu di fees la dari kena school
ban chili ki judan kam school hendrai baro la lagbut mari wan la shaban krekot gani rop ir ha ban benana le ban ongi ki kena school lama don bon ki bom shum la yo hostel la kamera ki soni ki ba apply men taw sedam kita do sok sangut hendrai la ban tang afun lewat ni lo iladon la kejong kamera ale ke toilet separate kumbale kini hai wala dengan palong bat kum kani hendrai la posyang hi but lembaga tindan juga di hostel kan long ke hu ya kedong ha ngam tem habangai songka ba principal juga hafsauka principal juga sa college ka enrollment ka kiu nakaslam siya kasnam bagi dong puli kiwan ong tang nang ni na eastern west handrai lalo sa sunapur natay na juway na kriya district nang ta na siya Syarambrai na ranyaw ba naway kiwan ban pulihan ni hamayran nama kata ke hostel kalong top priority ha kini kisni gilu nang ba akibatan desi kapista kedon tiam nan ong iki kani kade kawai kalak ban kamai nundai tang kalak ban kamai ban yo kam yo jam laki kun dikti nakabenta bandon la kejong hostel dengan kitbok keduang kani kali ke hostel private ke Badongkong di sana sebagai kesem di balayo isi saya kali ke Dongkong je kena kalau ke kerku ya di nong pulihan ni hamairang balese ndai tali kinang puli kan sadan ko por ba ya kinang one training kinang one training ke badan lekit senam ba ki por kalingit ke jongki habakim dan ye ki hapi Pansyong hostel. Di tang kita lihat naron batong boleh sibun nakit bok keruang. Kenang lah panang penrau ya kini kekam. Om tagak ni desi sa kiwai bat kekam lah hadiah kap tu kena senam. Habang iyo snow iyo ajing tip ya kejing don jong kening hostel. Ngas snow bakalong ke kawai pat umau chang nakabenta bandang kintiu ong tanggung ya kayi ngasem joy ba Charles Henry ya kani kadong magatay ki jungi bunsin habang ipai kertiang din kindiat hakabidi bat kapuli kadangli hakani kadong ba ki jungi kibabon ki kimi ki kapa jogi kena puli ki jungi hakipor ki baladep habang ikun kiladap ikacimpuli halasnong kihabanwan na kabanta kacimpuli kabakam senjurong na kabanta kajongki habang ki lapa ikikun sine kidon ringkat pat ki kajing sir mensim kajing bom singan kajing artatin na kabanta kalaway kajongki na kabanta kajing singan jong kajakasa kajongki Tigalong kay ka ba pinyo chingkerman kay ka ba wanra chingkerman kamtam yaki kibegi ka pa kipadon ka singan nuot ban yoi baki kun kinkiu soprang haga ching temu ka joki kamtam haga puli ka dangli Iso jingdan jong gani ka hostel kanday ka jing singan ya kibegi kapa ya kabakin yo tia suk mensim habakidon halayeng lani halasno namar ngi akung gani gacuk babenta kajing singan na kabenta ki khon ke jongi kadeka priority kabah kmat kabaki kibegi kapa kido tia kido dem ya habangidon kung kini ki hostel kamtam bala penyan di kiri orang ba kibalayo ya kajing sanya kibalayo ya kajing itu haki imlang salang kadang wanra susu kajing singan ya ki kon samla ki jongi kamtam ki kena kente kibawan sam haki di hostel diklem na penjurong ya kajing keren ki jonga ngasgo banai kajing kerku kerdo kitbok kitruang
Ya iba Charles pergi ingasam. I will play try kendran. Unang kerku. Ya kecing temu babha ke jongpi. Ya ke ingasam. Ba pinang iyo. Ya ke met ke bekot bekia. Pinang lap pandang ai ke cikri. Ya ke imlang salang. Ha ke tagabor ke bapipidan. Bat ke cing ke jongpi. Na ke benta kalaway hi barokaway. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.